Tenzing, तुम्हारी आवाज हिमालय तक नहीं, आकाश तक पहुंची थी, बिना फटे। It was so wonderful. मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो जागृत कर दिया। You were absolutely brilliant. Nobe phe ki longting khang ki lerim sisi nang ke kyun la ya chamdi test le ngatin si chigi yi. Phemi lu she gyuze watin si thö la dang kong ki ruka nam nyelam India's Got Talent she kya ga na lengte khechin shi ki tho che thame denje na chu du. Khonju ruka na tin si thö la ki chu Siliguri ne mi chik tha Jaipur ne mi ni Jharkhand ne mi chik tha Jodhpur ne mi chik che khö mi ta thu yo re tu. Lao the la thoma de la ngi gi thanda number 2 India's Got Talent ki che thame denje na chuba de la ngi ni thaba ne ka su shi gi yi to chena ta number 2 thanda che thame denje na chu yu du chonang khande chung su chonang di ta ngara do cha sha we na ngara semba yoy gas ka chen na ngara di ta thendu gi ta color music ra di na di gang ngi gi ta lo mangbong ngi ngi gi kale gya de re ani di nang lo chu di gang la chonang di yoy gas ni semba yoy gas ni gi ruga nang lo la thanda pu shimban zo khonzo ngeman rang mumbai le de chi ani di nge lo khonzo Doordarshan channel gi ani show chig lo khonzo gi dendu chig nang lo khonzo angi thangbo re ani khonzo woin rang chi ni mumbai rang le lega chi de ani khonzo di India's Got Talent ki audition le ching do la ani jodi chamba la ani khonzo le yang shetangi vocalist la ora injil shuna vocalist ani yang mi chi lu re la de chamba la ani channel gi direct khora khapdu khora nyema star plus nanglo la ani dil hindustani gi indian de tenzi the sikim ne imba ani tenzi the khora la khenjong im do indian de chini ani ruga chik swe ne ani luya in lan la do an dj la ngal direct khapdura channel gi phone lesa tidunga dharamsala ani gyawrim buche jega shune ani nga delhi liyo lo de tidu takta khora ngal phone le de nga ani phone leso ani khonzo ngal audition video chik longsa ani nge gi delhi la ani jonga nang lo de che ani video she tang ani video gap ani khonzo la phak tang ba ani odi video ta ngal ani khonzo rugang im do lur la se ni thanda bodo number 2 gi ta she thema khala hanjam ji tang ro khande chung su she changma ji yong ne now thanda ganzo semi final round le cha re ani ganzo thanda kharza tv nanglo la thengmangi le cha ra ani she ye ya gu chung mix e thanda ganzo semi final round gi ani she di ye ya gu chung ani thanda mi mangbo chi gi di she di ganzo gi she di yorwa di la ye ga wu chi du la se ni zawe thanda number 2 gi thanda denju di thola ya she khande tangai chung me jig da mimang gi ngwe ne ta gyab gyu che she khande la nang gi na ta gyab gyu che di episode thangbo shida le mas ta khachin la na mi gi ha ko gyo mara ani episode ni ba semi final round di ngansu gi capture ya bu chi ani chagya da intel capture chi che ani mi mangbo chi gi ta answer ani digang la nganzo semi final round gi she de ye ya wu chung ta dinang lo la ngarang gi ta she ga shu de odira chasya ta thanda nganzo ruga la gyabge shuk che di pheba rang resh ta ruga mi thung nang lo ni pheba chi yorwa la nga yorwa di chin insar peje ani 당 안절로 갭규 최시 단단하게 간 배바라 리시
콘저 얘기 로바 심바든지 항상 그 인제 간지나 계란 그 되니 겹게 망실레고도 오인질은 la se ni ta jida ta thugu ne ngarang ya tinde temu tinde tangye ta ya thuing chenbu yogyo da ta ya gabu yogyo tinde yi na bu se she ge nge khala khanjam chi nge ge khogap chung sro ala di da tinde dish kan di shue yi zawe kerang zu gi she nang lo la pebu gi she ta pebe she gi shen di khala khanjam ji thong sro ala 아니 마세타 탄데기 탄다 갸가 게용 나르리 믹세기 탄다 인디아 고 스타일린 나로 인디아 스코 스타일린 나로라 셰 땅에 임바이네 이레 규제 톨리 임바이네레 창마다 할레버데 냥냥 리기요로라 데 케랑 종외네 니 케랑 라오 데 케랑 종외네 케랑 주셰 나로라 민자웨 케조 카리시기요나 타 디낭로라 민자와 타 디라나야 타 나임도 셰바 직도알라 Koran bet Koran diyor Koran la background di Hindustani Indian classical che ani ngara jo cha shawe na nga trend mara iman nga music jangyong da inte khai kuch mare ani ine nga la tha nga nyemani da kalimbu kabu lamu choba ani kangjong do gal yoba songza ani nga la di pheba ga jitis style gi touch di yorwa o detached thing all yore ani di member ani nganzo thanda beatboxing the digi antis nganzo gi ruga this unique to shen le minja this chewudu laso ani chawe number 3 gi thande India Got Talent gi tingja shorwa ke chelo khagam shiksi dwe India's Got Talent gi dingja dia ta pechi gyaga nanglo la dingja cheshu do re 가진라나 디강라 디기 가르사 소니 텔레비전 낭로 띠용교로와 India's Got Talent 디 아니 갸가 낭로 타 TRP 망쇼 요경 채널 디 소니 텔레비전 차디고로와라 아니 디 송자 아니 India's Got Talent 기 딩자 디타 가난솔라 타 디레타 미제기 터닝 포인트 올라가다 타 롱맘보 찍는 간조 깔리겐 타 사강 대왈 시 조당 포인트신 간조 디 치고로와라 아니 타 India's Got Talent 기 딩자기 고네 아니 간조라 타 캡처체 아니 디강 간조라 디젤 아니 간조라 레가에 망보라고라라 딜 아니 컨티뉴티 다 플로 유경 레가 딘송갈 간조라 라거 lase ani dida dene ani dish kan shigi ta maung ba nga zo gi pherik shenge yorwa kuran nabazo ta dingja dido la nyamshu che gi deba yobi na chagin khari gore kongi dwe ta maung ba pheba din zo dinang lo la chuya la ya zo di digor music gi sense la da kachin la na khonzo gi thopya go ga change chir ta kissing ye gi scale e la tang gi na khonzo gi bet koran change chi ne khawa khasal kya shegur musical background che ani western music da ani Indian classical ani Bollywood music la ani this knowledge to this Korean law laso ta kyang da busem bayina thengyu thanda Delhi Hindustani shebita thanda ya lingte didawe lingte shemba chik nanglo la chilo ni dong chepke la jishu che re dila angi nyo top re roala ta thanda ya chilo ni dong ni se thanda chilo ni dong ni se nga la da India's Got Talent nanglo la phere di gi thuje para dila kyang gi khari na yona ale laso di ni dong chopke la kharsa anjo gi ta anjo angi ni wa char ti du ani DJ nga concert da inte la mangbo joy ya ani di kharsa pheba chizo nanglo la chigbo member ani chilo la nganzo tidu odi chane nganzo mune china ta nganzo longi de la Bombay gi event management company champo chigyor dingim de deogora ani ngidong chugu gi jela dilesala pandemic la pandemic leche ani dichela ani khalo orthang anjo rangja zero lesya an dichin thalo ngidong ngischangal yangge gone ani India's Got Talent nanglo try chikchi leso ta kherang gi ngene thanda Delhi Hindustani gi dingja di ta India's Got Talent gi dingja ni para la minda we khebar khari sigi dwe
tad dire dile Hindustani di chowo di dira singing reality show shegi dendura ani thanda di India's Got Talent di ani talent giding dire dendure and India's Got Talent nanglo la she taya chukbu member ani she thavya da so ani di kharsa gymnastic chingye da ointe mangbolir ani di chukbu member ani Star Plus ngima Star Plus la chidu la TRP da di shida yomar ani thanda Sony nanglo la chidu la TRP tis yaga yor la se thön la ta thanda nge gi thiwa che di thagarang yi te yin bai ne nge gi thiwa nang lo la yang ne ga che bon te che la so wa da kerang gi sung ya yang che wa de yo na chi sung ro na nobe phege lungje gan la ani ngala tuks ko gap nang wa de la ani thuche lan chue ka din che la so thön la nga rang zui chan di thang len nang che ani de la phe ba de ning thaw ne thu je na shue da yang kya ko ne ta thanda India's Got Talent ki che thami den du na chhure de la ka su da ani kya ga thobe men di shu gi yi thu che la so thuche na Tenzing thön la ni kya ga chang shar kalem bu na ki shi thade char de jong nga de ke sa kang tu tu chu shu nang ki yob tha khong ni lu she chom bo tha kerik jamin tho lu she tong khin ki kyu je wa shi kim ba je samtine tiga lungting khang ki chilo ni don ni sa ji lor jin ju phe mi na shun she ba sum tha ling me che Tenzing thön la ki lang we lu she shi kyang sin shu yu yin Nam ya gyua me se do sa la ichinga la na iche na sem gi da ma se wa la na se